Mash with a lot of strollers going loud. It has sort of fad. It's night. Yes. Here cometh the hustler, cometh the fun. Oh yes. Ndio. Umuthi. Yes. Nikiarugurio kigina. Ni mungathe. Ni ukurikana during the campaign period. Baba nieranire ciake ithathatu. Eranire ithathatu. Yes. Icio ikiamba ikĩigwo pending ni aikia akura. Aikia akura makiamba magĩciũmbia. Ruta ngoja kidogo. Nĩcio cietagwo baba, kana baba ke yarĩ yaheo. Baba ke yarĩ yaheo. Yes. And of course, one of the key campaign pointers of His Excellency William Ruto. Yarĩ the hustler fund. Andũ akiugire thirikari-inĩ ya hustler. Ya hustler. Yes. Andũ nĩmakoretwo makĩũrĩrĩria mũno. Hii hustler fund tutapewa lini? Inakuja lini? Yes. Na iteterithia gakiuga atĩrĩrĩ. Gũtikoo mbeca cia thirikari cia bure. And it is true. Ona thĩna gũtirĩ mbeca cia bure. There is no. The world over gũtikorwo mbeca cia kĩ? Cia bure. Ona ngĩona mũndũ ũtakũhe mbeca cia bure rĩ, ena interest. You get it? Kĩrĩa aramũrĩka. Yes. Na nduka teno jeni mũndũ agĩũka mũne milioni 5 rĩ. Ndagĩkorwo atarĩ na interest. Yes. No nginya gĩkorwo harĩ ũrĩa nake. Aitha nĩ njohoro amũne, acokagio kahora, kana harĩ ũrĩa hihi aramenya mũthoni njeri angĩmũhatũra. Yes. And don't misquote me. Mwana wizo araithe kwa mbu. Mbeca ici rĩ, nĩcikoragwo ciĩna kĩndũ gĩtagwo tremendous heap loads of expectation. Yes. Rĩu nĩmakĩina matanya mũno megiĩ mbeca irĩkũ. Mbeca ici. Yes. And today we also want to tell the government to have expectations. Nĩ gatwarĩrie thirikari tumere. Yes. Ona makona expectations kuma kũrĩ ithuĩ. Otore pena expectations kuma kũrĩ o. Yes. Apparently understand you can take from how much? Kuma 500. Yes. Maximum nĩ 50. No rĩhe in 2 weeks. Hau nĩho ngwĩciria hegũbatara haikarĩrwo thĩ kidogo. Kĩgere nĩ ihenya mũno. Rĩu ngũmamenya ũrĩa we mangĩka kũringana kwanja mbeca cikũgĩkĩra 20,000 rĩ. Ũngĩinvest 20,000 rĩ, ciumia 2 ndikona. No ũrĩa ũngĩkorwo wacokia na ũkĩone baita. Ukorwo wĩna baita biacara ndĩgathianda. Well, generally it is possible, but he kĩndũ gĩtagwo probability and projection. Yes. Hau nĩmegũbatara mambe mekete. Hau nĩmekwenda mahanda ndũre kidogo. No mũgĩe ngiri kuma probably 5 gũcoka na thĩ rĩ. Icio no tũheo ciumia ici. Ciumia 2. No ikũhatũre handũ ũrĩa mũndũ akwĩra atĩ nengera 5 ngũcokerie Wednesday. Na ndiũĩ nĩkĩ andũ moragia Wednesday. Nĩrĩo ũkumbatagwo. Hau nĩmekũrora. Hau nĩmabatiĩ mamenye atĩrĩrĩ, tondũ mbeca ici tũrakomba na thimũ rĩ. Yes. Wa mbere kũrĩ amwe aitũ tũgũkomba o tuone nĩ ma. Mũndũ tareke ngerie. Ti tondũ harĩ ũndũ arenda gwĩka nacio. Yes, kwenda mabroka mothe megũkomba makombe. Haya. Ngai na nĩma ndakĩingĩrio kĩbaũ. Itatiga. Yes. Tareke nyambe nyonorie. Ikenyonorie. Matikahundure. Yes. Gwe tũkwamba tũkombe. Koguo mũthĩ mwahingũra nyamũ ĩyo rĩ, mũtanya nĩ tũkwamba tũmũrũmĩrĩre bilioni. Expect traffic. Yes. Yes. That's expectation number 1. The honorable government. Yes. Expectation number 2. Iyo ndio tukorwo gũkũ. Twina polisi nao. KCB mpesa na tara. No komba goyo ũkarĩha ũrĩkũ. Ũyũ ũngĩ. Obatara ũkarĩha KCB mpesa. Kwarura ũgathiĩ uka download senka.
ukamba ukareha kuria kungi atengera o cash ndio ni ofuricite na ithuĩ no aria Akenya ingĩ mamakario nĩ thimũ icio thikũ ici cia kũrandũrwo thirĩ. Yes. Koguo mũkorwo mwĩna andũ aingĩ wera-inĩ njega gũtũhũrangĩra thimũ tondũ kwatuĩka wa kũrĩha mbeca ici you risk a jail term. Nĩ mbia ciarĩhia igoti tondũ iragĩbatara gũcoka nĩgetha igĩteithie andũ angĩ. Yes. Nĩ mũtwe ihinda rĩiganĩte wega na mũtũmĩrĩrie tondũ he andũ hangĩkinya mũbatare gwaka njera. Mundu ahorerwo thimu. Hello. Habari ya leo? Nzuri. Inaitwa Jane. Jane. Nakupigia kutoka komiti ya Hustler Fund. Ate? Nakupigia kutoka komiti ya Hustler Fund. Hello. Benjamin. Hello. Benjamin, unanipata? Sikusikii vizuri. Benjamin, unanisikia? Enda mahali kuna network. Hello. Nakupigia kutoka serikali. Uliweza kukopa mkopo wa shilingi 20,000 wa Hustler Fund. Nani? Si unaitwa Benjamin Goge? Ndio. Uliweza kuchukua shilingi 20,000 za Hustler Fund. Lini? Ilikuwa ni tarehe 21 mwezi uliopita. Hiyo ilikuwa kujaribu na nyinyi mnatekingi vitu serious. Sasa Benjamin, hakunaga kujaribu, ukishakopa ni lazima ulipe mkopo. Mpaka ya kwanza mnakimbiza mtu. Ili Wakenya wengine nao waweze kusaidika na Hustler Fund. Ni revolving fund. Unaelewa Benjamin? Sasa Benjamin, hii pesa unaona ukilipa lini? Mtu alikosa kulipa anafanywa nini? Benjamin, unaweza fika mahali upate paka kifungo cha jela. Motu wahanige. Mulana habi ya mtu wahe. Benjamin, hiyo pesa wakati ulichukua ulifanyia nini kwani? Ona nyamona dabira ginya korea. Hiyo pesa utaweza kulipa lini Benjamin, tukupee hadi Friday? Sasa wacha nikuambia nilinunua mbuzi. Hatuwezi kujia mbuzi, manake sio mbuzi ulichukua Benjamin. Basi mkigoja nipate pesa niwalipe. Kama ukigere boli. Benjamin, umesema hiyo pesa sasa baja hivi. Nataka umesema ni serikali. Tukumikaiwa. Ongea na huyu. Tulikomba siku moja na Zege, mbona yeye hamumpigi? Ndio mnapigiaga saa yote. Sisi ni wale. Omondi. Yes. Nakupigia kuhusu mkopo ulichukua ya Hustler Fund ya shilingi 30,000. Umepita due date ya kulipa, unafaa kuwa umelipa. Unasoma pesa ya Ruto. Si ya Ruto, ni pesa ya serikali. Sasa hiyo kulipa takuwa ngumu. Tulisema ile mama mlitueleza na baba tujilipe. Mulituma 6,000 zisindikane. Sasa ile 6,000 tungepatiwa na baba unconditional. Tukasema tuchukue advance. Sasa hiyo tuseme tu kweli kulipa sioni. Mondi, unafaa uelewe kwamba kuna consequences. What consequences? What is your name? Give me your full names. Muwezi kalisa baba kwa lami, alafu sisi wafuasi wake mtoe pesa tukose kummoja. Tulijua baba hawezi chukua tukamchukulia. Baba. Baba, si ujaribu hiki kitu kama unafanya kazi. Jaribu kuweka hiyo kitu kwa simu yangu. Jaribu kufinya hiyo kitu kwa simu yangu.
Kumuhula hii siasa. Natajua yeye ni Juliet. Tenga woje leo. Ya pesa amwambie Rigathi. Huko pande tutashindwa kudesa. Atijela. Sisi nitengenezea wanaume. Mungu ajana fote pai.